mang Thobela re a loja nna ka metlhela tseba gore ke mang Koko Baby hle gona bjale ge ke go temša ka yona tsela ye ke timela dikgokaganyong tša le ya go tša Thobela FM ya go Thobela FM ya ka go YouTube o ipshine ka taba ya ka le mang Koko Baby ka baka ra le lekgono le ke go tshwaretse mosadi gare ga basadi mosadi o e leng gore go ka motheletša gabotse 2025 o ka selle ka ditlhabi ka baka la gore o tla botse ba gore ge o e ko ka re kwa botlhoko o kitimela ngakeng ya gago ya gausi ya go thuša ke bolela ka mang ke sa bolele ka Dr. Mohlala Dr. Thobela Thobela mang Koko Baby le gona ke re gona ke a leboga ke thabela go ba le wena le nna ke thabetse go ai ke tsena maybe ke na le ditlhabinyana ke kwa ke fodile go na le ngakeng o ebile ya re monne ya re ke gynecologist ya re tseba ke mang Koko wena ke gopola rotle sejereng ya ka ke nyaka go patella gore ke go tlhatlhobe jalo ga ke tsore magare ga ka le wena mang o tshwantša le felle mang gore wena o ntlhatlhobe wena ke tshwantše ke lefe wena o lefe nna okay doctor nna ka baka la gore ke boletse le wena ke kopane le wena magamantši ke a tseba gore o doctor ka mangwalo ke a tseba gore o badile a ke re a tseba gore matšatši a gona le Dr. mang Koko Baby Dr. Isaac Mashila wena o Dr. Mohlala o badile re go tlhomphela seo re tlhompha le doctor tše ka moka tše leng gore ba di file bongaka ba tlhompho re nyaka gore botse gore Dr. Mohlala ke mang o tswa le kae gae Dr. Mohlala ke kwala botseng Anike Mohlala ke ngwana wa Limpopo ga Sekhukhune yeah ke belegotse ga Sekhukhune go the village ba ibitsang Thoto okay e gaufi le Glencoe ke ngwana wa mathomo ka lapeng re ba bararo ke moshimane a latelang le ngwanyana a latelang moshimane a botse ka re a re 37 e tletše ka baga Mohlala o ka no kwa jalo moratho wa Mogen Mohlala gona mo a re tsebe mohlomongwe a ke re ra tswalana okay se se Anike ke gore nape re botse gore napile wa gola bjang pele ga go tlo ba doctor ka ge ke tlhalositse gore ke ngwana o leng gore ke goletse magaeng ka tlase ga thekgo ya the late grandma e leng koko wa rena le ntatemogolo wa rena kane mme nna le mošomong a bereka gona mo go la Gauteng so ke goletse kwa magaeng bjalo ka ngwana o mongwe le o mongwe ke ya sekolong re boa sekolong o tla ya nokeng go boeng nokeng wa ya kgonyeng wa go tsa mollo wa bala fela se e beng ke se lwela gantši gare go mešomo ka moka le ge e le gore ne ke le sekgwari and ke rata kudu ge ba nreta ba re o hlatsitse dikotlelo o sekono le feleng le gone benong ke sa le gona ka mokgong se beng ke se lwela magare go tsona ne nka se fetiše nako ke sa lebelletsa dibuka tsaka ne ke na le gore ke lwane a ba ka re go shotha metsi or dikgong di a shotha ke re nna dibuka di nkemetse okay re tseba re go le ngwana Koko go diše ke Koko ba na le sela sa gore a o tla re ka le bashimane dibuka di tla pele o bole bjang magareng ga dibuka le masogana ka bonyaneng bja gago ka baka la gore be ba tla ga thupa ba go tantela na o ka re o no bona gobane Koko ne ile mme e leng gore o bogale e fela seo se sa le sa ntira mme o ke leng yena gona benong kane se a nthutileng sona ke gotse ka sona mo go tsa bashimane ne ke tšhaba ne ke tloga ke ha nka kopana le ena tseleng e le gore o tla a be a itlhalosa ka tsa lerato ke tlabe ke kitimela go Koko or ke tlabe ke ba botsa gore go na le moketekete o re wa nyaka so ne ke le ngwana o mobjalo wa go thaba bashimane okay gona bjale ge nna ke bolela le wena relationship ya gago le lerato le lenyalo di eme kae ka ge motho o mongwe le mongwe a na le tse a di labalabelang mo bophelong gona benong kereng a ke so be in a commitment but e fela ke na le motho o ke na le yena le bana le yena but go fitlheng ga formal settlement ya tsa manyalo ke sa le ke no ba
ke lebeletse dibuka pele ya ba re ka se lebelele dibuka ba lebelela le bašimane o ka se di kgone ka moka tshwanetse o kgonete gomme bongaka ba gago šibo bo go fitlhisitše mo e leng gona ka baka la rorile bašimane re ke ba beele ka thoko o tsebile neng gore o nyaka o ba ngaka ke tsebile ke le o monyane a nne ke ntse ke le go high school ke irete high school ya ka gona kwa gae go sekolo se ba se bitsang Seopo Secondary School e le se fitla ka form 3 and then go tloge mo ka ira form form 4 form 5 form 5 matric yes ko sekolo se re se bitsang gore ke Kgatlana Morulana High School okay ke a tseba gore o badile go šala o bangaka ke rile ke bala di-qualification tša gago kare a se ka phošo mosadi wa dira dilo tše dintšhi ke bone di-research tše o di dirileng gore o kgona go thuša batho ka malwetši a mohutamo la mohutama tlhalosetša babogedi le batheeletše gore ka ba le gore o dirileng go šala o ipeta sefega gore bjale gona ke kgotsofetše ke nna doctor ya ebile tsela e boima ne se tsela e bonolo go tlogeng ha nne ke le high school ke be ke tsamaya from 30 kilometers go ya sekolong sa high school mo ke rile matric gona e fela ke seo se saleng sa ntlhotlheletsa gore ga ke nyako ipona ka gare go this situation in mo bophelong baka se aibe seo se tla go fetola bophelo baka le bophelo ba bana beso so ye be ile gore ke a tlhotlhoetsega ka pasa matric pila ebile ke bile the top student go Kgatlana Morulane ke gopola ha nne ke ira matric ira science subject ne ona le morutiši mongare le kgethile di subject tse leng gore di boima kudu kane ka moe go matric go marematlong go agiwa mokhukhu ka di science subject e fela ke sale ka mo prove wrong kane ke bile wa mathomo wa go tswa ka exemption ka nako ela go Kgatlana Morulana ka di science subject and ka passa from the first attempt I think ke repeat matric wa ka go tloga mo ke re ke applyela medunsa ha ke applyela medunsa ne ke applyetse bona bongaka e le go MBCHB and then second choice e le BCare e le degree ya nursing e fela di maraka tsaka a senke di dan phihlisa mo ileng gore ba ka ntsia on the first priority mo go MBCHB e le go degree ya bongaka ke sale ka tswelela ka ira the second choice e le go yona BCare BCare nursing science and art e le go degree ya nursing go university e re bitsang medunsa gona baneng e fetogile ka complete within record time and then morago ga mo ka bona gore a se seo ke beng ke se lebeletse ke be ke lebeletse gore ke be ngaka e be ke applyela ke sa le gona on my final year e be ke applyela bongaka e fela aka ke a gopola beno ke sa le ka amogela ko University of KZN KwaZulu-Natal e fela gae re dutse mmogo re phela mmogo a senka kwa ba o leng gore o arogana le o mong a ya go ba ska dumela so ka feletsa le gore ngwaga e be ke bereka ke šoma bjalo ka mooki ka ne be ke na le degree ya nursing e fela go šomeng ga ka mo ke be ke ipona gore mo a se mo ke tla fellang gona ke sa nyaka go tswela pele ke tswetse degree ya ka ya Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery e le gona degree ya bongaka ke ge le gore University of Pretoria ya ntia ngwago latelang ke re ke tlogela go šoma o ka nagana go tlogela mošomo le salary o boela sekolong ke thoma fase ke ira yona MBCHB go la University of Pretoria. Doctor, wena o pathologist
ka gare ga dilo tse o ithutetseng tsona o ne o tsoga tšatši le lengwe wa re ke kgetha batho ba ba di-gynecologist batho ba o ne o kgetha wa reng keng se o se lebeletseng ka gare ga go ba pathologist? yo ya ke field e leng gore be ke rata kudu. Ke one of the specialities after o seno kry degree ya bongaka go tswella pele go bitsiwa specialist o tshwanetse gore o ye another 4 years training. Ke ge ile gore bano morago ga mo ke ge ke applya go trainer as a specialist ke ya fielding ya pathology. Ke mo ileng gore mo pathology ka be ke lebeletse virology di-viruses. So se nkgogileng kudu ke ka nakong ya ge la gopola ke re ke ge ile gore HIV e gona, HIV e bolaya batho nakong yela go sena dihlaro go sena ka mokgwa e leng gore go ka diriwa ka gona. Ke se saleng sa ntlhotlhoetsa gore ke yo bala gape ke ye lefapeng la virology. Ke ka moo ke fihletseng ke ba a pathologist in the field of virology. Kore ge motho a ka tsena re ke kwa kare ke nna le twatši ke kwa kare go nna le dilo di sa sepeleng botsemeleng wa ka o dira dinyakišo tša gago gore o kgone go tseba gore mankoko o na le twatši ya gore e tlišitšwe ke eng ka mo thuša ka tsela se botse ka pathology ke gore re a kgona go dira dinyakišišo ka ge ke boletse gore bo doctor a fapana go na le di-physician go na le di-family physician go na le di-gynecologist anesthesiologist ke ba marapo bjalo. So in the field of pathology ke different disciplines ke mo e leng gore re tsenelela ga bolwetši ra bo fatisisa ra bo nyakišiša gore a na bolwetši bo tswa kae bo ya kae re be re tla gape le gore a gana bolwetši bo ka kry-a kalafi e bjang. Okay, Doctor wa tseba ke nyaka re bolele ka batho ba e leng gore wa ba gopola gore bophelong ba gago ba leetong la gago la bongaka o kgonne go šoma le bona wa ba phediša. Re a tseba gore ke modimo go fang botlhale le maatla gore motho ge e le gore wa mmona gore a loki o kgonne go mo dira gore a tsoge e ka se be ka botlhale bja gago ke ka fa re lebogang modimo letšatši ka tšatši. Re ka se ba bale ka maina wa re ke hweditše mankoko a bolaya ke se ke hweditše mang a bolaya ke se mara o ka no re botša gore go na le ba ka ba e leng gore ke ba kgonne ba ba na le mathata a mohutao gore ba e leng gore ba go bogetše ba go theleditše gona bjale ba na le mathata ba lwala ba tsebe gore go na le bo Dr. Mohlala le ba bangwe ba e leng gore ba ka ba thuša ba fola. So ke putiše botse go ba bala nka se ba fetse e fela ba gona ba bantši ba e leng gore morago ba kry-ile dipoele tse di botse mo e leng gore ba tla re ke kgale ke sokola ka bolwetši bo e fela wena o rile go fihla wa be le gore o ntlela ka tharollo ya bolwetši bo ka ge ke re nka se ba bale ka ba fetsa bona ba gona ba e leng gore ba na le di-testimony ba na le bonnete ba gore ka nnete ba kry-ile tharollo ya bolwetši. Okay, ke bile le wena moketeng o mongwe mo e leng gore be go tshwere lesolo la cancer mo e leng gore o bo le mongwe wa batho ba e leng gore ke diboledi go bo bolela basadi ba beng ba le moka ba be ba re ge e le gore ke na le di-fibroids ka swele di tlo fola ka baka la gore doctor o kwa gala tseba taba tša gage nko bolele le basadi ba e leng gore ba na le mathata ka mogare ga dipopelo tša bona. Ka ge e le gore eo ke discipline e nngwe ya gynecologist e fela ke nka rata go hlohloetsa motho o e leng gore o ikhwetsa a na le di-fibroids and ke tlo share the personal experience ya ka gore ge o na le di-fibroids e leng tsona di-growth tseo di leng ka gare go popelo bao ba sa kwišeng gore di-fibroids ke eng ke di-growth tseo di leng ka gare ga popelo ga o na le tsona o skwa ineela matsogo es ke bolela gantši ke na le kgatelelo ya gore go na le solution go bolwetši bo bongwe le bo bongwe go ya ka nna a gona bolwetši bo nka reng bo ka hloka bokaonofalo or bo ka hloka kalafi therollo. So go shera leeto la ka la di-fibroids ke tsere nako
go ka ba le bana ka be ke lebeletse dibuka go feta tse dingwe. So ka nako e leng gore ke ba le bana ka ikhumana e le gore ke na le di-fibroids. So ngwaneng wa ka wa mathomo ebile o sale a ba a premature ka baka la gore ka nako ke sale ka tshwara ke di-labor pains before nako e be le gore ke belega pele ga nako ya ba a premature because one of the fibroids go ya ka ngaka o a beng a ntlhatlhoba a re ne di bleeda ka gare e fela ngwana yena wa phela o 17 years old. Morago ga mo ya be le gore di-fibroids tsela a di sepele di a gola le mengwaga ha ntse ya di ntse di gola. So e be le gore ke thomo bleeder ha ke bleeder e be le gore doctor or no re santse gore re ntshe di-fibroids because o bleeder ka lebaka la gore o na le di-fibroids. E be ke ya surgery a bula ha fihla ka mola ga se a beng a se bona ka di-camera. O kreile e le gore di kgolo the size ha nna ntlhalosetsa a ne di le 22 in total. Biggest ya gona e kgolo ya gona ne le 22 kg. Ke gore ne ke na le mokhabanyana o mongwe o no ka re ke mo mmeleng. E be ile gore wa di operate ha di operate a re bao a beng operator le bona ba re ntsha popelo e wa e bona gore e tletse bjang ka di-fibroids o ra gore o sa išelang a re no ha ka mo dira gore a saene gore re ntshe popelo so re ka se kgone o e ntsha e be ile gore o resecta di-fibroids tsela wa di ntsha ene le popelo ya ka wa e sega a re ka mokgwa e segileng e ka ba bo 90%. A šia fela a e rokaganya a šia fela ha fetsa operation a ntlhalosa tsare this is how re rileng operation ya gago ene ka mokgwa re rileng operation e o ka tsogile o bile le bana kane operation re tsere bogolo ba popelo ya gago go ra gore ka mantšu a mang ga ona popelo. So a ka kgona e ntšha ka baka la gore a wa sign hao ke a itlogela ke tseba nna e le gore popelo ya ka e ka se tshware ngwana ao ha ke ntse ke ya neng ke a kwa gore go na le selo se a move ka mogare ka mo ene se ne se makatsane ke le motho e leng gore ke rata o gym so ha ke le gymming ke le busy ke raga bicycle ele ka kwa gore ke a imelega mo tlase mo ke feletsa ke Raiman ha ke tse gore ke ntho enkimelang mara ke tshepe gore ka ba pregnancy ka baka la gore nna popelo ya ka bontši ba yone e tswile o shetse bikinyana e leng gore ha e tlo tshwara ngwana ke a dilenyana ka beke ke a ya gape ke rawa mo ke santse gore ke bone my gynecologist ha ke ya go yena are you are 16 weeks pregnant. Wow. Le ena na tshogile ampha di option tsa gore this is a high risk go lebeletse mengwaga ka nne ke ntse ke le 40 years ka nako eo go lebeletse le gore le ngwana mathomo ke bile le di complications gore a mtlhalosetsa mabaka gore chances tsa gore o tshware ngwana o ka moswara o ba a premature kudu go feta wa mathomo go ra gore popele e ka se fitlhe 6 months so go tswa go wena gore o keeper pregnancy o tswela pele ka pregnancy or wa terminate a lebeletse the risk seemo se o be ke le mo go so ka re o boka tla wa loba bophelo ba gago ya ka tla go ya ka loba bophelo ka re he ke tlhalosetsa gae ke batho ba ileng gore ba dumetse le mme a ka o dumetse kudu a re ka mokgwa o ngwana o a dirileng ka gona gore a be gona go tla ba go diragala gore ngwana o ka
ka question Yeah. ya gore ke tswela pele ore ha ke tswele pele ene nagana ke ka nako e leng gore ke be ke ngwala le di-finals yo tsa virology ke gore go sharakane go hlakahlakane e fela ka gore gape le nna ke motho e leng gore ke dumetse ka dumela gore a ile termination of pregnancy ha ko e dira yeah e re ke bone gore modimo o mpea kae modimo a tshepagala modimo a dira gore popelo ela e gole yeah e sware ngwana ola till 9 months go fihlela ebile ke belega e le ngwana o ngwanyana o mo botse o le hono a na leng 10 years wow re leboga modimo ka tšeo ka moka wa tseba basadi ba sepela ka gare ga maeto a boima ka baka la gore gone pele re bolela ka leeto la gago la di-fibroids ba bangwe ba lela ka di-cyst ba bangwe ba lela ka di-endometriosis dilo tše ka moka ra se gore phapano ke efe gona ke efeng o ka reng e botlhoko go feta tše dingwe ka baka la gore ke tše re lelang ka tsona bjalo ka basadi go tsona ka moka a gona eng ka reng e betere go tsona ka moka di bohloko a ke tsebe experience ya motho a na le go le endometriosis mara ke tshepa gore e na le pain e bohloko go swana le motho e leng gore o na le di-fibroids dimpa di rurugile ene o tsholla madi wa bleeda o sa fetse o sa eme okay ka moka tse di bohloko di botlhoko a re lebelele ka baka la gore o šome kutsonyana le batho ba e leng gore ba HIV positive go na le batho ba e leng gore bjale ka go bolela ge HIV ba ithoma re be re tšhoga bone re go dio bona mangoko ka re o fokoditše mmele re re yo wa ikela matšatši ka baka la gore le dirile dinyakišišo go na le ditlhare tše e leng gore di a šomišwa o ka se šupe Dr. Motlhala o ka se šupe mangoko o ka se šupe mangwarawa ola o HIV positive o reng go motho e leng gore mo nakong e re le mo go yona re ka gare ga 2025 motho a tlhokagale ba ra ba sa tše medication a o bile le letšhogo la gore HIV positive a re batho ba tla reng ebile o tlhokagetše ka baka la gore ga a tšea ditlhare ke tsela e bohloko e leng gore motho a ka ikgethela yona ka re gone benong se se botse ke gore batho ba phele re mo nakong ya gore e leng gore re na le 20 years re na le di-ARV and go na le batho ba e leng gore ba phetse ba sa le ba thoma di-ARV 20 years ago le gone benong ba sa le ba kgwahlile ba strong a ba bontshe le ka bolwetsenyana so go e leng gore o kgetha go ka se tseye di-ARV ke dula ke re o ipiletsa nakonyana ya gaufi ya go ya lebitleng ka gore re na le tharollo go HIV re tswa kgole ka bolwetse ba HIV bao ba thomileng ka nako yela 20 years ago ba tla go botsa gore ne re nwa dipilisi about more than 10 gona benong ge re bolela so ba nwa pilisi e tee and gona benong se se botse se se tlang di-research di tswela pele re o feleletsa re na le meento mo e leng gore go tla ba le treatment e leng gore o e tšea gabedi fela mo ngwageng ka mohuta wa moento and se se kgahlišang gape le for HIV re na le di-PrEP re na le di-PrEP di-PrEP ke post exposure prophylaxis mo e leng gore o bona o ka re no o tsamaile mabatha wa ya lefelong la maphelo wa testa wa kopa di-PrEP and then go di-PrEP o kopana le motho kane gone benong bolwetse bo bo atile o ka se tsebe o e leng gore o kopanang le yena o HIV positive or negative so wa ikgethela gore o ya ko di-PrEPeng le ga o sa tsebe status sa motho o dulang le yena ore o dula le motho e leng gore o positive o nwa di-ARV le wena re go tlhotlhoetsa gore o nwe di-PrEP ke pre-exposure prophylaxis go ra gore nako le nako every 3 months o santse gore o teste e be ile gore o kry supply ya the next 3 months so ka go rialo wena o sa ditseng o tšhaba go ya di-testing o sa ditseng o tšhaba go nwa dipilisi o sa ditseng o tšhaba o di tlogela tseba gore o ikepela le bitla la gausu re na le tharollo and re sa tlo ba le tharollo ka ge ke dula ke kgantha gore go na le tharollo
ya bolwetse bo bongwe le bo bongwe Yeah. le bolwetse bo ba HIV re tlo felletsa re na le kalafi ya gona e seng treatment ya gona. Okay. Dr. Kola Botsengane ke motlhala wa tseba nna go bolela sa ke kwa ka re go dio ba bonolo go dio tša buka wa e be mo wa bala wa bangaka wa dira dinyakišo tša gago wa kgona go fodiša batho. A re bolele ka taba ya banna ebile ba ka se re ngangiše ba na le bothata bontši bja bona ba go ya ngakeng. Monna ga ka re ma ke tlhogo tša a ke no pilisi, monna a ka se ya dira diteko tša high blood sukiri go ba eng. Ge mosadi a ka ba mmeleng, mosadi ya dira diteko tše ka moka le tša HIV, monna ra wa mosadi a ka o negative le nna ke na yona. Mola re tseba ga botse gore ka gare ga lenyalo ba ka mone batho ba babedi nka ba HIV positive, monna wa ka ba negative, re le gore re sepela tsela ye ngaka ya rena e re eletšang ka yona, re ka ba ra ba mmeleng ra ba le ngwana o e leng gore negative. Ke gopola go bolele le batho ba e leng gore ba tšhaba go dira diteko go fetša o re fe maele ka go ima o mongwe a le positive o mongwe a le negative. Ke sa leboga gape ke potsiso e botse ha le di-couple o mongwe a le negative o mongwe a le positive gopolang gore olo a leng positive o nwa di-ARV ene nako le nako o ya tleliniking wa checkiwa madi ke go ya ka mokgwa tshwanetseng a be e le gore o mo leveleng ya gore virus mo mmeleng e lower than detectable. And then go tlo ba bonolo go a dulang le ena a le negative gobane ha re re virus mo mmeleng e lower than detectable go ra gore tshwaetso e tlase gore a ka e hwetša. And go le bjalo kane seo a se re gore se 99% are protective. Go le bjalo o leng gore o negative o dula le o leng gore o positive e ya o hwetše di-prep gore o se kreye tshwaetso. Go tloge mo go ba e leng gore ba ima a dinwa di-ARV re di bone go ntši go tlogeng mathomong re sa gatelela gore ha o le positive o šomiše kgohlopo e fela seo a senke se diragale kan re bone ile gore go tswela pele bomme ba ima le gone banong ba sa ima. And se botse ke gore ha o le mo mmeleng tswela pele o nwe di-ARV tsa gago gore virus e be lower than detectable ka gore ha e le lower than detectable chances tsa gore ngwana a bane le tshwaetso di tlase. And se segolo gape le ngwana le yena o santse gore morago ga go belegiwa o mo tsamaise ditleliniki tsa bana gore madi a tšeiwe a checkiwe go fihleleng a le 2 years mo a tla tšang madi a bofelo a tlemeng re re ka nnete o negative gore ha ile gore ba mo hwetša o positive within these 2 years ba kgone gore a kry treatment sa le bonako kane ha ka starta treatment go lata ke mo re bileng gore bona ditlamorago tse sa lokang bana ba tle ba feta ka lefaseng la ka keno ka baka la go sa iše tlhoko. Okay. Go banna ba e leng gore a ba e ditekong o ka reng go bona ba itshepetse gore mosadi wa ka yena o ile bookelong o ile tleliniking? Ka nnete eo e sa le tlhoba boroko e kgolo mo e leng gore go na le banna ba bang ba di-testa ka basadi ga mosadi a etswa ditekong a re ke negative le ena o re o negative gante ga go bjalo re na le seo re se bitsang gore ke di-discordant results go ra gore o mongwe a ka ba positive o mongwe a ba negative le ntse le dula mmogo mohlomong ebile le tshepagala le tshepagalelana eya seo re se bone. So ha o le monna iya o ye ditekong ge mosadi wa gago a le mmeleng a ya kwa tleliniking ya baimana mo e leng gore o kry-a diteko gona mo fegeletse le wena gore o kgone o kry-a diteko. Go bohlokwa gore o nna o le monna o ya ditekong o itlhatlhobe kana go na le malwetse a mang ao a tikutang mo mmeleng and ka nako o ya di-testing ke ka nako e ba bang o kry-a ba re o mo stage 3 sa cancer kane tseo nkebe di bone e sa le nako. Wa tseba go bolela o fa motlhala ka kankere le stage 3 ke ka lebaka lang ke botšhe wena belo ka ngaka a se gantši mo ka kwang ba re motho o na le kankere ba re a wa isa le mathomong
ka metlha ge o ka ya ngakeng motlho mongwe re make tlhogo goba maoto a le botlhoko ba hwetša le gore ke kankere ka metlha e phela e le stage 4 goba go diregileng se re se bonang gantši ke gore mmele wa report se ke se ratang gore ka mmele wa rena wa report ntho e nnyane fela e ka ba hlogo e ka ba monwana e ka ba go lapa so motho o tlebe a dutse a rae a ye pharmacy a reke Panado a nwe gane o dutse bolwetši mo go wena mo e leng gore ha o ka ya pele wa re ka nako o kwang hlogo ka nako o kwang go lapa ga mmele o sa go tlwaelang wa ya wa ithuta gore e re ke lefapeng la tsa maphelo ke hlahlobiwe mohlomongwe go fihlela bo di-stage 3 re ka se fihlele mo e leng gore re ka tla ra re o na le stage 3 because tseo di ka boniwa even before di fetoga kankere or di fetoga go ba the late stage mo e leng gore ga go sa kgonagala gore di ka treatiwa molaetša wa gago wa mafelelo Dr. Mohlala e le gona re sa thoma 2025 re lebeletse gore re nyaka go ba le lephelo le le botse ba go tlhoka malwetse ge le re na le malwetse re a tsebe nako e sa le gona re kgone go hwetša kalafi o ka reng se nka le hlohloletsang ka sona ke re ha o ikwa mmele o reporta ya e sa le nako o hlahlobiwe gore o kgone o hwetse tharollo and o ska emela gape go kwa ga mmele o complain ya ditlwaetse gore o ska fetsa ngwaga o ska fetsa 6 months or o ska fetsa 3 months o sa bona or o sa etela di-centering tsa maphelo go ka hlahlobiwa Dr. Aniki Mohlala ke thebetse tshedimošo e leng gore o ifile batheletši le babogedi ba Thobela FM go taba ya ka le Mankoko Baby ke kwiša gore ba e leng gore ba dikgokaganyong tša ile ya go gona bjale ba ipshinne ka tshedimošo ya gago ke a go leboga ke a leboga ke leboga le batheletši le bao ba beng ba lebeletse lenanego le re a lebogatle ke ka mokgweleng gore re fitlhile mafelong ka gona ya taba ya ka le Mankoko Baby go fitlhela re kopana gape nakong e tlang wena dipsine ka go bogela tše ka moka go dikgokaganyo tša leago boela kua moragoragorago o tloga mathomo mo re thomileng gona ka taba ya ka le Mankoko Baby go fitlhelela le kgono le o diša le morago o tla golega go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata